Ti napalabas, inusisa ni Jorin ti kabibiyag ni Elisa. Ket naamuan na, a third year college lang tinagpatinggaan na. Iti kurso na a nursing, tas saanen akabaalan iti ni Criselda nga isakad ti panagadal na. Ngem imbaga ti palasang, akalikagom na matlang nga ituloy ti panagadal na. Nang runa, no makastrek iti pagtrabaho na, ket makaurnong iti pagadal na. Gapu iti dayta, insingasing ti baro iti inana nga alaan na ni Elisa kas personal secretary na. Iti paragsarita damanen nga gina, imbaga ni Chona nga addan desisyon na may panggap iti singasing kenkwana ni Jorin. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela anapauluan. Si Ip, iti barukong. Patgan nyo katimat lang tikid daw ko? Nga alaan nyo kas personal sekretaryo ni Elisa? What? Patgak dayta. Alaak kas personal secretary ni Elisa. Agyaman akmani. Tapaya si Kategyaban. Gapot na pinatgan nyo, tikid daw ko. Iso nga awagak to ni Elisa. Kat ibagak ken kwa na, nga dan pagtrabaho na. Ani? Podno ka di dyan padamag kanyak ni Jorin? Mayat kamit lang ang mangala kini Elisa akas personal secretary? Wan. Kat nakaragragsak ni Jorin ka po iti dayjaya pangadang ko. Wan, honey. Apo ta pinatgamit lang tikid daw na. Kat sapay ko ta makapag kinaawatan kami iti trabaho. Tapay kumasaan. Idintuta na singpet ken nalaing kanumet ni Elisa. Para makita ang obserbalak. No loyal matlang iti trabaho na. No loyal kanyak kasamo na. Kan, masapol nga ipakita natin dedikasyon na iti trabaho na. Tano saan, ikatek matlaan. Nalpas ko matlaangan ana urnos amin dagiti gargarat ni Lolo dito si Ledna. Sigurado ang maragsakan lakit di. Apaman ang makita na ana urnosan ti si Ledna. Ni Jorin, iso ti umawawat. Hello? Good news, Elisa. Ha? Anya ti good news ako nam. Ni Mami, imanugutan nga agbalin ka kas personal secretary na. Ha? Agpaiso? Wen, isungag sagana ka. Tatian nyaman nga oras, ket mabalin nga awagan na ka ni Mami. Agsarita kayo ti personal. Wanjo rin. Kat agyamanak ha? Agyamanak iti panangirekomendam kanyak kini Mamim. Hello, Jonah. Dominic, sana ka ta nagbidot iti pangadeng ko may papan ka ni Elisa? Anya ka iti pangadeng mo itikid daw ti anak mo? Imanugot ang batla ang alag ni Elisa kas personal secretary. Saan ka nagbidot? Tayo ti panangalam kinkwana kas empleyadom. Dagkel ti may tulong naging ka. Takayat na ti agurnong para iti panagadal na. Saan nga tasyak ti tumulong, Dominic? Oh, hala. Sabay ko ba? Kinawatan kami iti trabaho. Well, sigurado nga amin nga ibagam kang kuwana kataramidan na winutong balan na. Pwera lang, no pagaramidam iti dakas. Hala, no kasta, awagak ton, takasaritak. Sige, adaking ka daitan, Jonah.
Agyaman na nakasampot at matlaang asibibyan dito'y balay, anak. Wan tatang, ket agyaman tayo iti Diyos, ta sinilpon na ti biyagyo. Wag, anak. Lay, sa dinaw ti ayan ni Elisa. Ang mga nada iti kusina, tatang. Elisa, ada kamin anak. Nanang, lolo. Di kay napadaanan asim mangpet, tadaki di kusina nga aglut-luto. Ay, kay anya nga raw ti si datayaw. Nagparti ak iti native amanok, lolo. Nagtinola ak. Tapnol alisto ti panagsubli ti napukaw apik sayo. Ay, mayat aapaw ka. Apag iso ti sangpatyo, lolo. Nanang, adda ti good news nga nyawag kanyak itay ni Joren. Anya na imbag ada magtindanon ken ni Jorin anak. Ay, na, madam damayon to na pagsaritaan na itangagi na. Tani, mabusina ka una. Ala, umay kayo di kusina, lolo. Nanang, intay jayan, tay dasaran kayon. Jurin, iho, umay ka man. Apay, mami. Ano ti bagayo kanya? Itid mo man kanyak ti cellphone number ni Elisa. Tawag akinton madamdama. Ha? Kasari tayo ka din, may panggapiti palang trabaho na, mami. Wan, iso, itid mo kanyak ti number na. Wan, mami. Masapo lang makasarita kon. Ato iti cellphone number na. Agyaman nak. Awag akinton madamdama. Tagkita kami. Labsugak iti sinda tayo at tinola ang manok, Elisa. Uray ni lolo, nanang. Naimasan na tilinuto ka tinola. Sapay la kuma. Talis to nga agsubli ti pigsa ni lolom. Aywan gayam. Anya yakon ko namitaya good news? Addan pagtrabaho ak nanang. Anya nga iti trabaho, anak? Siyak ton ti personal secretary ni Ma'am Chona. Anya? Saan? Ha? Ne. Apekas la saan kayo matamaragsakan iti impadamag ko, nanang? Kasano anak ka-apply ka? Akas sekretary ni Chona. Saan ka nag-apply a direkta ken kuana, nanang? No di kat in-apply nak ni Jorin iti inana. Anya? Ni Jorin tinangirekomenda kan ka iti inana? Wan, nanang. Kat ita imawag ni Jorin, kunana nga imanugotan ni mami na. Asyak di agbalin a personal secretary na. Hello, Griselda. Apa yang mawag ka? Victor, siga ka di ti may saan ang i-recommenda iti anak ko iti asawa. Tapno alaan na akas personal a sekretaryana? Saan, Griselda? Nila ang jurin tinangirekomenda iti asawa. Aguray ka man. Saan ka kaniya maragsakan nga alaan ti asawak ni Elisa akas sekretary na? Victor, kinagpaisuna. Kat saan ko kumaakayat nga ang trabaho ti anak ko iti kumpanya ti asawa? Taapay. Iti anya ka po. Mamakak. Tama nga no iruruman nanto ti anak ko. Di ka madanagan, Griselda. Tadyag ipalubos nga iruruman ti asawak ti anak mo. Saan nga iti amin nga oras? Kat mabantayam ni Elisa. Griselda, saan kumangabay na nagita ti pampanunutem?
Agpapara tayo na nakamove on. Ket punasan tayo kuman ti anyaman agura iti nagbabagtan tayo. Lolo, di yu kumaliwliwayan ti agtumar ka dagiti agas yu, ha? Tapnol alis tumatlaang ti panaging bagyo. Wait, apaw. Saan ang naghatang amin ni nanang mo? Di may sa klase ti agas ka. Apay, Lolo. Kurang di kwartada, apaw. Kasta? Ala, bayan nyo. Tasyak ton ti gumatang. Ada ka di kwarta? Adanton, Lolo. Tadanton pagtrabaho, Agpaisaw. Juan. Taalanak ni Ma'am Chona akas personal secretary na. Anya? Ni Ma'am Chona ti umuawag kanyak, Lolo. Mabit lang, ha? Tasong batak ti awag na. Oh, paparan niyo, Mami. Nakarobot kayo man. Kasi narak ko ni Elisa. Anya? Umayak mat, Mami. Sana mabalin, iho. Sapay. Kayat ko, doa kami laang agsarita ka ni Elisa. Diyak kayat, nga da sa bali makangag iti pagsaritaan mi. Nanang, imawag kanyak ni Ma'am Chona. Kat ko nanang agkita kami iti may sa restaurant. Anya? Ay, umayak mat anak. Kaduan ka. Saanan, nanang? Amok mo ti papanak. Uwan Naumay kayo. Asino pa nga ti mangkita kin ni Lolo? Iso asyaklatan ti makisinarak kin ni Ma'am Chona, nanang. Sige nga, Rod. Agan-anad ka nga, Rod, anak. Wan ka di. Didak pa kadanagan. Iho, kunak man no sinmurot ka itay kini Mamim ang makisinarak kini Elisa. Sumurtak kumadad. Yung dinamat kayat. Anya? Taapa yun. Saan nakano akaya tamangag ko ti pagsaritaan da ka ni Elisa? Apay nga tayo, Iho. Diyak man mo ka ni Mami. Iho, si Kati nang i-rekomenda kini Elisa ka sekretary ni Mami. Bantayan ko ma. Tanakababayan ni tinana no madititrato ni Mami pagkwana. Wadan. Laglagay pa yun. Alis to nga agpungtot tuwan no gumura ni Mami. Ken no adda di na kayat, ket dago sa bumukaw. Ket dagita ti madi nga ugali ni Mami. Namnamahan niyo abantayak ni Elisa, Dad. Tasyak ti mabayin. No sana nasaya ti trato ni Mami ken ko ana. Pasensya kayo no naladaw ka nakasampat dito yung bagayo apag kitaan tayo, Ma'am Chona. Iti panagaladaw mo. Strike one kan. Diyak kaya tasyak di agururay. I'm so sorry, Ma'am. Amo matlang ti papel mo, iti panagtrabaho, iti kompanyak. Wan, Ma'am. Siyak tagbalin a personal sekretaryo. Dua ti akam mo. Saan lang nga sekretarya? Ti kayat ko asawan. All around. Anya? Di mo kayat? Saan ka apilitan nagtrabaho iti kompanyak no madi ka? Ay, kayat ko natan, Ma'am. Tap na matulungak ni nanang ko. Kan tap na makaurnungak para iti panagadal ko. Nasayaat no kasta. Kaano ak tungarod amang rugi iti trabaho, Ma'am Chona? Mangrugikan inton umay alawas.
Kumusta ti meeting yu kini Elisa, honey? Well, nasayat mo, honey. Nakita ka natulog samat. Wen, natulnog ken napakumbababay. Awan bibiyang ko, iti kinapakumbaba na. Tinapatag, natulnog. Honey, uray ammom ang natulnog ni Elisa. Santo ko maatila adda nga ipapaobram ken ko. Victor, saan pa yan ang rogrogin ni Elisa? Ikalkalin tagamot. Saan mo takasta, honey? Gapo ka dita anak ti ex-girlfriend mo. Mangrugi ka kadimanin ko na. Nakadidilaw nga minakas na concern kalaunay kan kuana. Jaglaing kayat nga datila nga di papaobram ken ko na. Victor, awan bibiyang mondo niyan tuman dagiti kayat ko ngay paaramid kan ni Elisa. Mabit lang. Umaya kon. Tito Dominic? Umay kayo. Sumra kayo, Tito. Naimbagngal daw mo, iha. Kastamat kada kayo, Tito. Umay kayo. Sumra kayo. Magyaman ako. Ni nanang mo, adda ka di. Adda, Tito. Nga madamadigdigosan na ni Lolo iti banyo. Naimbagmanta na panunot yung kananang mo ti agsubli nito eh. Hindi kasta da mga sikaso kinilolom. Wan, Tito. Awan madlaw ko pa nagkakaingas na kini Criselda. Oh, Tito. Apay kit kita andak matlatan akasta. Kwa. May ayo aklang iti kinaimam, iha. Ningat a Criselda kagpaisot ti inama. Mami, kaano amang rugi ni Elisa ng trabaho? Into na may alawas, iho. Apagiso nga ron. Semestral break me, mami. Mabalin kong to atulungan ni Elisa karagdi paperworks na nga iparami jokin ko na. Anya. Umay kantumot ijay opisina? Uwan, mami. Sana mabalin. Ti panagadal mo ti si kaswam. Dandani kan agradwar, iho. Kat kayat ko, ipasnak mo lata ti panagadal mo. Then break me, ito no may alawas, mami. Isa ama ka umayak iji opisina nyo. Kaya't ko atulungan ni Elisa karagdi paperworks na. Adda ka din rumos-rusi nga panagayat mo ka ni Elisa, Jorin. Awan, mami. Kaya't ko lang ti makatulong. Iho, laglagi pam, day din bagakkan ka. Nga niya. Anya itayan, day din bagayo. Ulitat. Jak kayat asi katimang pili iti ayatem, no bilang tagayat kan. Mami, kayat yo. Taulitek mo't day din sungbat ko kada kayo. Nga niya. Asana da kayo tirumbang agpili iti ayatek. Anya. Sana mabalin ko nakmanan. Saan kumati panagayat monto ti pagsinati dalan tangkas agina, ha? Saan to ang mapasamak na ito, mami? No lakit didak diktaran no asino ti ayatek. Dandani akong mangrugi iti trabaho. San peng amo ni nanang noon niya ti may sapay nga agam ko iti trabaho. Sa anak lang kanong agpaikan kwa na akas personal sekretarya. No dikat, aramidak ti amin akayat na. Agtong palak ka no iti amin apagayatan na.
Tsak ngalipatan dahi tiyang imbaga ni Ma'am Jonah. Elisa. Oh. Apa yang nakadayo ti turong dagiti matama anak? Uno, pampanunutem ka diti umadanin apa ng rugim iti trabaho? Ha? Nanan. Naklakaam lang tagbalin a sekretarya anak. Tanasirib ka. Nanang. Adda ngamin pampanunutat. Anya dayta? Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.